Hello, this is Supposing because I ngasi mayamda kaigumba khara share tawge madudine company ma lairagadi adugi company dugi nakai sengba company dugi profile dagi marketing plan magi incentive ate topo opportunity nakai seng laibam thoi ko khudima company every company khudima kinoi taweba aduna ngasi ai budi global company forever living product private limited ppt ltd India ni ko asigi member mane ko aijwa ado mamangda aina company sigi marketing plan gi maramda ai update tawjagre ado ngasi aina mayam share tawduje profile gi maramda ne ko about the details sigi maramda ne ai ngasi mayam share tawduje ado serial wise naina khangna bagi damakta mamangda aina update tawjagiba marketing plan adugi link description da phangbigani adu changaga yingbiro ko ado ngasi di aina profile gi maramda oina mayam da share tawjara ba forever living product private limited ppt ltd sija tasena haragadi company sigi founder se rex mogal mahakna 1978 ta hogi baneba company ja phoenix era jana usa da kwa ado hariba company se multi billionaire dollar company amane ba kwa ado company sina industry ani thokna wakto eba kai industry no haragadi wellness industry ama adana health industry ama wellness industry haragadi kai da lakani ha tamda masa phaba mi sing hai tare moje injang kai jeng na yektana ba moje treatment phan to bi bai tare product se pi dha bi raga moje treatment to masa se kan kan na yektana ba wellness ai masa phan lai do adu dune adu product adu mai pitar ko to si ma wellness industry ama lai dra adagi ama na health industry haraga na masa ngam da na ba mi lai 6% moje asida kana to depend to eba ana basing je moje gi dang an thaji pitha ba ta adumana phanabagi da makta adumana depend to eba 6% gi depend ama health gina dagi wellness industry gina kai do depend to healthy people lai depend to eba adumana industry ani si work to eba flp sina adumana industry ani work to we aduga tasengna gadi magi ton toma product mayam puthoi ko tasengna aerobela company ne aduna company aerobela sina aduna ma extract to product se makhan bi go mayam salaga man thadu pa ne ba tasengna gadi us ki era jina da 1978 ta company se born to himne hogi bane ado chana han ba ho matam da mi lipum doise akoi founder rex mogan jina ba ma je invite to ga han meeting oina pangthoki ba matam da adu pangthok matamsida mi tarawung doi khaktang kwa member amoina phangi adu ma du mana company je horakhi bane ba ya phoenix ya ado company se tasengna haragadi aerobera sida base to company ne aerobera se asiji gi product pothe ko aerobera dagi sungdok lobo product pothe adu ga b high product hui ko adu mana product se ani ji pothe ko ado aerobera se tawangna makhan chamri muk lei makhan chani muk lei basidagi tongan ba kano speech ama khatang ne ba koina flp ba forever living production season nari je tongan ba ama khatang season nari maming na elo barbentensis miller ko ya si je company sina season nai ko product sendok season cha ko pataw da forever living product ki worldwide ta ko count over 85% je elo vera company distributor ko company na aduga 75% na b hype company distributor product ni go la pije ado world best healthcare manufacturing company mas oy aduga over yam da 168 plus country cooperation hajin continuously fajana dum haji pabo work to uri aduga 45 years sahi nipu manga sure sahi nipu manga je dum hanjin ji dum cooperation dum tower running tower ji pawa plus more than 10 million forever business owner worldwide ki ko 10 million ki ko mathak ne chahi ni phu manga se hanjin jin adum haji pawo do cooperation tower lai di ko adu asset ta hairaga namana privately owner masama ki oina 1.5 billion ni ko company je asi joina adu company asi ki magi main vision nei ba kai vision hairaga di company ji dedicated oiba company amane aji ju mathakta national source oiba aloe vera se asi jena product che putho ini ko semdo ga aduga ka do worldwide na deliver to thoya company jena masama no loin to nga tane asi su dedicated oiba company asi gi maguna mane ba ko loina na health fana leiba amadi atoppa singda su company asi gi maramda share to bi ba asi su company asi gi
vision amani aduga company asi passionate oi ko atopa singbusu saukhat minamagi damak amadi profile oinabagi damakta company asi main behind the vision hai asi company si leng da value amane magi vision hai ta oisu oi ko ado company asi vertical integrated hai kaya aloe vera plant ta farm to use 75 acre land lay ba private masa magi oina aloe vera product pothoe aduga home delivery tawre hairiba thawong mayam singje adum company masa mang processing hai tare cleansing cultivation manufacturing aduga extraction stabilization testing filling sealing packages stock maintaining ate atopa shipping to deliver ja sigi thawong khudima singje company masana loine tawba ngakta ne mathana karai da india da ne 2000 da company se hogi ba 2000 register tara hogi bane ado company asigi country sales manager our respected sir hari singla mahakna 2000 register togi ne company sigi head office na mumbai bandra haji ki oina country sida 20 sale office actively dum laijari khoi forever living product se dum branch 20 sale office laijari adu so mathakta forever business owner india da ne 1 million gi mathakta ko adumana lairi ko running doroga adu india da turnover da sum par of the 500 crore mung lay india da flp je turnover my turnover je adu product lom nong la se product sinong kai product se company ne puthoi product sing je tonga top specific makhal ke agi product me ama puthoi immunity product asi ju puthoi heart care product aduga b heart product weight management product joint care product nutritional product aduga daily skincare product haiba sing product sing je specific oina company sina puthoba product naktane ngai aloe vera dagi extraction tawra wala sida company si US ta distribute tawba company mani ko aduga product sing asigi ju ko award yamna phangre ba awarded to igra duga asida sunatana company si ju awarded laire ma award pi ba ado company asigi main certificate khara haraga ne magi company ma laigadi magi approve to certificate laini dana mai test to mutungda ado ma certificate sing li IAS International Aloe Science Council certificate adagi cruelty free certificate NSF ISO OSAS aduga kosher rating IC Islamic Society California haije aduga M halal aduga prevent free product adu plus te topa certificate macha sing yama lai ko sini company asigi magi maru ba profile sing haragati ado marketing plan gi maram de khangninga gadi tasengna khangninga gadi description na link aina hapcharabne adu changa dum yeng biro ba ado profile yeng matung marketing plan yeng biro adu tang na ma ga top incentive na kari ma bu ai content ma mathang thakachara ke ba ma incentive ki maram da adu atai opportunity adagi kamana work to guni kamana running to guni habagi atai topa doubt oi baching mayam ma su ai bu mayam takchara ke ba ko ado company si gi su ma gi dum app launch to ye khoi gi di ko app launch to company ne yam chaw international company ne ba launch to gre do han dei to la ne dum app ki thu de khoi na product se delivery to we counter de gi law de ba adu man discount ji law ra ko na share chat ne ba plus digital invest to chaw ko aji aina nam dai digital invest ne to nga na mu digital gi mu company join to matung da running to ja du ne ba sumai to na company se koi running to jai ko ai su member mo ina ai yam chok te proud oi jai adu nungti gi su social media da ko dum wall wi on zoom class ana ni pangthoi dagi team zoom class to nga nung to we ado magi income nu kangi di dum ai dum mathang thang sem thagala ke marketing plan do han phajam ni bi ron kan ji kamai la ai kamai to ko dum ma dum taksa rakhe ba ado manipur da su hauji ji FFP join to go member khara ai dum thingna jai ko ado mayam akoi member mo team mo in work to mina bajina hena light oi go in ne do WhatsApp na number this link ai thajarang ge adu gi through dagi FFP join to wasing yaw wasing do du changsin biro paw phona raga du pull up together work to mina ji ba adu na phare ngasi gi ma video se matang si lo chin jarage me khong me bi da mukte be thank you